Jotonon khulumkan channel angkai tamung norokan channel no takpan subscribe khlayak ho angkai subscribe khlai ready ang ketar job advertisement ta online information related video sanamo ga faidi tini kaisa ketal notification alenai on notification rezaka TTAADC ni bkhaktai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni bkhaktai angkai norok notification no naina bagai video no paithak jorate nai tongni kaham kai saimana bagai ga faidi notification ailayena on notification rezaka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Office of the Chief Executive Officer Khomolung West Tripura ni bkhakti rijaka on notification rezaka naidi 20 tarik July 2022 o notification reference number botongo jagawa norok nai naidi te o jagawa notification angkai written exam na tongmani obo post angkai PA2 Stenographer fixed pay under TTAADC ni bkhakti 26 July 2022 exam na tongmani abo slai jagai tabuk 7 tarik August 2022 11 chimi sarabarta jorangnai abo khumpai academy khumulung TTAADC o angkai o jaga o sajaka naidi tei joto terms and condition rok angkai same no tongnai tei norok further information mana bagai borokni official website visit khaidi TTAADC ni official website no visit khlaidi angani description no rirunai official website no bo TTAADC ni angkai o jaga o sajaka naidi o jaga o angkai selection process bo ma haike nai angkai stenographer ni bagai tinta stage tongo o jaga o angkai kaisa pulao tongo naidi preliminary exam ngai bo 100 mark MCQ te kaisa tongo type written 100 mark ngai te shorthand written tongo transcription using computer obo ngai naidi 200 mark ni gai number CO tongo naidi main exam ngai 250 mark ni obo angkai je agi result tongmani obo slai jagai omongkha norok nai naidi angkai PDF na angani description ri rinai te reference number botongo ro byte memo rok angkai norok tinta stage angka kaisa preliminary ngai te kaisa written ngai te kaisa main ngai angkai te o jaga o syllabus te other terms and conditions sajak tongo norok preliminary ni bagai angkai web visit khlaidi TPSC ni website ajagani je syllabus tongmani preliminary ni bagai amono tongnai hini sajak o jaga o angkai o jaga o naidi shorthand written te transcription oro ni bagai angkai minimum qualify mark nangnai o jaga o sajaka sin boro rong ni bagai ingge 40 te kubun boro rong 50% mark ke qualifying nai te o jaga o main exam ni bagai subject tongnai naidi paper 1 English 100 mark ningnai te paper 2 alternative English 50 ni te GK current affairs 100 ni total ngai 250 ni main exam ngai obo angkai o jaga o time bo rijak tongo time bo nai naidi norok angkai final selection ngai angkai mo basic of mark ngai norok je manbai mani main exam te preliminary te typing rogo shorthand rogo norok je mark joto 8 khlaibai ajaga o khaiye selection ngai mark basic khaiye angkai norok tomono apply khlaijak angkai to borokni official website no bothangi visit khlai naidi norok official borokni official website visit khlai naidi obo exam na tomani 26 tong na tongmani obo tabuk ngai August ni 7 tarik o exam sunai khumpai academy o syllabus te terms and condition nai naidi norok tomong no apply khlaijak angkai tinin bagai amsung nong situng jotono no hambai।